Mili moji Zrenjaninci, danas u srcu našeg velikog, najvećeg Pečkereka imamo priliku da prisustvujemo nečemu posebnom. Danas otvaramo naš treći slušni centar u Vojvodini, prvi slušni centar u Zrenjaninu i meni je velika čast da sam danas tu sa vama. Veliko mi je zadovoljstvo da ispred kompanije Neurot slušni aparati najavim zvanično otvaranje jubilarnog 18. slušnog centra na teritoriji Republike Srbije. Stoga pozivam sve žitelje Banata i celog Banatskog okruga, naravno i Zrenjanina, da se pojave i potpuno besplatno testiraju svoj sluh, nakon čega ukoliko ustanovimo neko oštećenje sluha dođu i ponovo potpuno besplatno testiraju naše slušne aparate. Kompanija Neurot od ove godine sarađuje sa još jednom fantastičnom kućom slušnih aparata, u pitanju je švajcarski Phonak. Još jednom veliki poziv za sve žitelje Zrenjanina i okoline da dođu i potpuno besplatno testiraju svoj sluh.